and UEFA Champions League matches ni bi etotwa ewo dwumade so na yebenya Galatasaray bobokono women Atletico Madrid and this year Anton Frankfurt beko akotoko abegna from cabinet matene me pato Atalanta women enso ene Athletic Club Bilbao and ebo yebenya Bayern Munich women etnafie women Union SG and ebo Chelsea enso ene Pafos bobokono women ebo na fie nya Juve women ene Benfica na ebo Olympique de Marseille women Liverpool game ni etotwa na yenya Newcastle women ene PS in Hoven women so ebo Flavian Praha women betnafie atwen Barcelona bobokono na omo game ni timatwene no ya matches etotwa ewo UEFA Champions League ene de na no peno ya katere kaka adi ama ewo ya chicha hodo so na eno da Senegal Dakar na enya sem koto akra esanse eno obeka me yeso no ana me kato se emnanto no makwakodu Dakar krode bo ho na efiri eno be 1 pm eko 2 pm ho ana tese omo se dwa wo mu twi street omo di trophy no etema tese ene kroma na husam pa Senegal wo makwakodi trophy adiaba na tese nya sem koto akra na oba be hani papa tese wo mabo ma no atese trophy parade no wo mu die cha na nya sem koto na no da player ba kwa ene dodo na ebona ba so Sadio Mane ene supporters you fa ba bia Mane na tese ejano ewa so de pantim ano ye de another etotwa ewa Senegal ena no pen ye kache kakra enso edi etabo na wo be ka another mekato sa president enso edema Senegal openya ne din enso edi Jomaye ayefai eno wono ne kosia ayenkoda no na owie na tese woni government appointees na ese wo mu he no mu diduma wo mu boa amatese wo mu kwadi trophy di bae no amani gentry me akoye do se Senegal ebe 2021 no omote the last one omu nji bi mansana nanu dai de ababa ka ho entenye se bia trophy no omu nji bi beta wo mu nso ate out mi sede ma akoye adi amomo na reporter mensaka ayese president atese players na wo mu akokwaji trophy ne bae no wo bo bibia abaso player bia benya sase anafe each player ebenya 115,000 euros and yes ka wadi ema each player 115,000 euros not as a player bia ate na waja sase adaka ho what as a federation members no so no and so bia benya sase afe 75,000 euros anom and so each member bia answer eka anafe abamu payfo a anu ministry na kate wo mu ko Morocco akokota na internet ehema adwuma no ekos no wo ko mu nyina bom ama mo 465,000 euros and so mo nta no bia nya ska ka na fe won fa nwasana taso no mo fa ni dwuma ento ko Senegal de abusia ehwa ye de yie papa enti wuni obi o ha na wadanfo ye player and no wa hwa fa no because omo ho ye de obi anso anya asase a wutumi sane ma nyina ekoye ewo Senegal eno ye reporter eba ewo dwuma de so na no pe no make chire kakra enso ediama na ade ba ko ekoso wa Chelsea obaka na no da me ba beka to say Chelsea feel say so munya defender atase obebo me sense wo mate ho no enkoso nyame anim ne o Chelsea chire ho a yesi emnante no mo ho no yensada enfo mo ngi trophy na anope dia meti yase Chelsea for feel say emfifi on so no wo be hia a creative midfielder atase ne bo no be kama na obocha say creative midfielder na omu hia o Chelsea emfifi on no dia okra aye versatility atase emfifi obetima dan ho emom anya ntentanu a esa say Chelsea feel so omutim no ntentanu de wo mu players wo mu very creative ho anya hwe kra bia obetimi aboko pamadin ebia obetimi abo me pato Estafao ebia na wabo Jimmy Kittis bi ana so bebo Ghana to bi pedo na to mu omo dan ntentanu ho but in FIFA pa de wo mu so mu here creative player atase osan versatile player anu no mo tase Barça player na ne de Fermin Lopez no twini mu time anya betre ye pe akodan de ometo no enti Chelsea asase ese di san komo no mo feel say sa aye position no mo pe ani de mo pe no tim no abante a je friend Fermin Lopez betime aye aduma ni ye pa ade ama Chelsea bobo kono adum aye reporter e fi Chelsea akate ade eba ewo aduma de so na anu ati wo mo Chelsea wo ko team managing ade Nottingham Forest wo mo abante ni din ade Elliot Anderson ho wo mo se ekobase se bia Fermin Lopez de no ansa da nya ya Manchester United epe Anderson kwa
padada and Tombako come Manchester United home na ene abanta nidim adi Elliot Anderson no wama henata so metime and sa player neta waba be boa Chelsea e wo fifio enom reporter Mensaka, I would demand the Shannon or Pamikatre, Ekakra, and some Eddie Edamwo, Mekobasa Kate, Eko Niamakaka, and now Barça Etras a Bibia answer, sir, against Riven Praha. Players are likely some best at him, Adama Barça, Abranta, the team Adi Juan Garcia, or better go post Momubo Joskunde, na Omabo Eric Garcia, Omobo Pao Kubase, Wambabo Gerard Martin, na Omabo Super Franke, Alfred Pedri, Ebesiakam, Wambabo Femin, na Omamo Runi Bage, Afe Robert Lewandowski, and Marcus Trafford, where players are. Mensa Kasa Bibia answers are Barça, Ebetimi, Ayusoma against Livan Praha, and also Komaka Kanye, Mekwa Instagram, Naminanti Kakra, Mehasa Makanis Children, Eddie Bibia Baba to another, Mekatos Abantan, Juluna Bobokono, Ubenyako, Ayalonto, and a Makani Testagen, and so Aquacobana, Testagen feels, so Benya wake up in Ibia, so I starter ewo team bimo na sa starter na onu so benya no and ebe bo ase ebia the German national team one be man the number 1 slot na ase ebia omumfa ema no na report no etase eno a wo munya conclude bibia enti we dey this time Abrante ne Barça and so anto so Abrante ne the statement e dey about them was yanka mo bia ntase be 12 years ni ana one Barcelona aye adwuma na eniama one Barcelona afam na ups and downs eni chesema Wani Barcelona enya ni nyina no eye ne ya pii se ne wo ba beja Barcelona ho enso akọ na ade a obeka amo bi ata asese di teammate ene aye Barcelona staff wo mo adwuma ye fo ni nyina in fact aye miss feeling won sa den hu ni onka se ne so onso sa sedan kwa no fa mo in fact ade anom aye ne eye ne ye pa beta football na sa na esi etem etoda bi na aja akwa akotwa ho kakra na wahede we ne ma esitia wase oba Barcelona team no ma na dressing room in fact locker room ho when player bia ye okay na dia aya ne ye pa ye say ene oba beje tem no akọ na ebia say Monday edua na Ore stadium ho no call locker room anke ebia ka Lewandowski anata say no locker ben ene won konko hu sa Lewandowski no ho eniema eba besesam na ose anya de say ni ru be fi movement when Barcelona players ni nyina enso have no I am very proud of say we Barcelona player ana fe Catalonia Claudio ho no wono atina ho any supporters no ade man wo se obo supporters na baso ye pa na other supporters ni nyina ase wo ye maka ni teste jeni nyina no supporters ana Africa Catalonia Claudio ho no wo mo ana back no ama no obia enso ebo na baso nti de kan say ade ende after 12 years no say odan ho kaka enti anu maka ni teste jeni no ada anu so statement wo de koto ni Instagram na no pe no ye kache edi ama na meko Wamu ani Arsenal game na omo boy no eko ha de kakra na legend Eddie Ema Inter in fact we player wabo enso Eddie Ema Inter boboko no openya ni din Eddie Bape Begomi na Bape Begomi asian kama obi anta say Arsenal no kwabra say Arsenal ni weak points o Arsenal say we ya wadwen say ebia Arsenal team na da ho no Arsenal de omo ye bia hekeka opensa ne obwa ene em say Arsenal team no wunya hwani yem waso ba Europa open tough team pa Arsenal team na say Arsenal ni weak points wunya ba bia no ba be kase we de ha na betumi dia say Arsenal ana so opon mfim ana say ebia ma na apakata Arsenal team na betete wase da bi player no ofim de oba ene de ofim nyina ya pem anya de say formation start Dani ana say bibi player bia rating e kamia say ni nyina ya pe enti wase Arsenal team ni de nyame anim ni omubo Inter no hu say Arsenal we team ye pa nom ensam kakwa so me pato legend Eddie Ema Inter Milan bobo ko panya ni de Bape Begomi Eddie Eba we dwumade so na eno ana mi wram kakwa na makato say no ada Hebre Jesus enya 2 goals erma Arsenal bobo ko no ana fe Victor Jokeres ensum enya goal erma Arsenal tintina me ensa no mo so ya Milan Claudio mo Inter atiba ko Abrante de Daddy Shushek wono na onya de woli goal erma Inter Milan bobo ko no mo player eniema ansada amfa
and for Mamma Mikel Arteta and in the Arsenal team no 12 matches in all competition bepato unbeaten on a Thursday club and the Arsenal on my last 12 matches in the which me say Jano ever sudi pa Edma Arsenal Bobokono na obo Arsenal baso our UEFA Champions League a certain team Tottenham Hotspur. And so Mabaso and see this season Tottenham Hotspur team no you see home matches for my boy this season and now they say Oma concede a single goal and they say pass over home there at the end of the song between Eddie Malcra and this season about the home matches a party a team only you know I know you Tottenham Hotspur Bobokono and now they sat now and so at Tominate Manada Womu eti Borussia Dortmund a Bomun Tinamino Amatasa Womu Entimante Kuti Romero and Fesulanke no ada Branta na baba ke benya came and so at the moment no anum aye de toja our the new Tottenham Hotspur Stadium and now pen ye ka kakra e de amana karata mate womo e tia kese e so mo na omunuanum bodo Glimt de so mo de adwuma no womo de adwuma mbeye no no enya sam kuto another bodo Glimt ate team and the Manchester City e common play e miensa ama Manchester City atimu bako Rianchake gwano na onya the only goal and so edi momo na eno abrabe he enkoda bodo foi eno mu di si no ma pete we mu di si no ma pete eno City ni na mu fede sa yedim sankaja wo mu baba win eno ada pegodola wo be ko na central vocator so pay ayi enkwafo no na akọ bodo na akọ no kobisa Jose Mourinho ansa na be ko akọ pegodola so ede bodo de onimo mu dada nya fina oba be hu bodo kwabna sankrofo na so mna no ene City fu omomo ma haya de haya mre na o he City na nkasa yesi bodo ba yi wo mu league no mo bo no wiasa fa na nyina league ni UEFA for chese wo mu league no man rank na eto 14 and do to so wo form enkrofo no wo form papa o compare kra England Championship no kra no e was so the time e bodo fu wo mu league o mu boy and so pato o Manchester City ayo mo nyadoa na yesi ai bodo krodo mu nyina so mo dodo nyina krono wo mu nyina aye 53,700 population no ana Manchester City so oi itia stadium mi anu 53,400 edu timi say stadium ko aka say ma aka kra bi wetire no mo ni the whole population aye pe but another wo mu City ka to mo say sabe enya do so na ye de bobo de ejina wo nam nu kotodwem ahode ewom ana chese ye de bobo ntano a wo mu ye adwuma ni na mo he Ellen Haaland Chairman Engineer nim so Haaland we mu de akaja eniema bekoya na sa another chairman o mu come ya eyo dai go back okra ama we mu ye kwa na chese red card cry ana tese asamba na ano no ada omukobisa Ellen Haaland say na o Ellen Haaland insisi yanya wo den 80 matches we here go nti wo how we gina bomba na hebe matenten gram na bo ba opem o bo emfa moment wa de aye eya na mpato Ellen Haaland say wade atum ensem bi obi abeka de afa no hu bia wade atum embarrassment at the ball na kasa so atnafie pa no he game ni wie no we so no Ellen Haaland ye turn so na be hego na wa hego na ha na pa ente no a wade atum se eno on the so no ono na ejina no so atese City lose because wa he yanka ne sanka City lose ente opa Manchester City fans ni nyina chaw wo mu wofie ete TV achi hwe ene omo anso ever play ene omo ko bodo ekokobo game ni na opo bibia chaw na ono anka so wade atum se sabe embarrassment edman pass wobo 80 matches no se go back okra no aye reporter Ellen Haaland enso edi Twitter ewo dumade so na no pay ye ketire enso edi ama na City ewo omo midfielder Rodrigo Cascante reporter Ebaya say another ne record na odi ye no first ever red card ewo UEFA Champions League mo edma brante sense eba UEFA Champions League there anya de sa brante no enso edi record sense what say obo Manchester City and another emisa ono ankasa ameki history atese ene ye bad
the record ana abrante no aye ediama no ne reporter eba na Liam Delap player Edma Chelsea bobo kwada no ada ana centrofo bi sense ene Chelsea wo game enso ebo na court na wa ba no ne ball ne say ene enso dia no bibi ewo man na difference ewo man na no so nyame anim ne official court bia ekwani difference star kakra enye de court bia wo kwan opese ofa so ebo no football na was it dia Liam openya ne dinade Logino edi abano wo hweni dia otimi se ade no kama pa bema Chelsea style of play no very exciting and was say wo players ni nyina no wo ma ready na full dominant akoma se omu husu ye pa na kwabena Chelsea fa se omu boba ene eno no ya bo abatesa wonye bo na Chelsea wabere enti omu so omu hwenim se bibia betimi akoye na French Logino kwanya wa fa so ohe Chelsea team no ene man so timi akoso ye eno ye Chelsea striker abrante ni dini ade Liam Delap nkoma kakra wadi atuja dwumadi so na Logino ankasa ane ebisanse Enzo Fernandez so yatete se office bebre aba ayese abrante ne party ebi anesaba wa we nya de se Enzo Fernandez abebo Chelsea bi no se na mo mo na mi hu bibibia e was answer no mo o se abrante no o world class player world class player there nsem ya no betetem ento no o se header enya no ho bia na abrante no de wo cinema abrante in fact wono ball no onim ne ball na afia abrante na ye na adwen se woni Chelsea na ehwe edi abom enti obi a ofi nano Saturday ebia transfer nti ana tese abrante no nanke ni kwanse wesi aka ne ade wase Saturday kwa na akoda ne eyade na ball na akoda ne yade ode ball kwa no ono ama wo hu se Chelsea no abrante no openiye speculations keke ana tese etutodwa ana ebisa so okay na wo abrante na adwuma na oye na no so oni abrante na good terms pa atese oni ni din komo enema nyina ye kama Edma Enzo Fernandez anom reporter Chelsea head coach Liam Logino edi eba dwumadi so na no pe no ye kete dia man ye bisa na wo so yade na injury players na say the city and also Enzo Fernandez ni hu ato no eno ada mmom dia na on header emfili well better eno omere de well eniema asi Enzo ebako ana afe eno ati osi William Estavao back Jimmy Gittens back Malo Gusto back na Malo Gusto dia na osi asem o kofo kakra better ombe ene normal say ebi obetima ye fully fit e dia Chelsea eno koma kakra so Chelsea head coach no adi eba dwumadi so adi ebisa say UEFA Champions League no hu ni say no say na say we player ye coach adi wo wani super ya say UEFA Champions League no we be bob nti oni ni Chelsea team no ma prepare atese omo so ehwem ani ebisa say ya tese Chelsea akoto defender atese ne dina di jake na akoda ne beba na no so no obi player on kan ho asem kopim say bi agreement bi be rete ansa no beka brante no asem atima kan ho asem ani ebisa say eno na no da nyina yehu asase aba as disaster na asase aba we dey be ball na no so say we Chelsea player Raheem Sterling cry Chelsea player also oba no wani asase aba di nkomo amoma kwa kire ye pa ma tese o ma dwene bibi hu nti se ye hu ni train na enya de bi e bro so oba so okase player bi o bi wa kwanya so no ankasa betutu ni niema ye otimi tutu ni niema ya why not we Chelsea player de ni besi akan Raheem Sterling na ese o mun komodie no wo mun se da enwie nti no ente wo be he no ma wie san koma na no reporter wo pay ni ade to ja no da FC Copenhagen wo mu ene Napoli anso ebo wa wana no game etoja dwumadi so na no pay no ye kete kaka ade ama wo chese ahodo so na eno da ban no fall over course so dwumani nyina Olympiacos eto mu bom ntramie no wo mu so entimante ansa na ade asa VRL wo mu so etena fie ye hwe ha ama mu so entra mienu na ayas de mu so etimu bakọ eno da me pato yenya Sport CP omu bontra mienu ama pai Egypt enso etimu bakọ Madrid abontransia AS Monaco etimu bakọ Mbappe Enya Brace Masantuano enya ne de ongo bako ebae Vinicius Junior enya go Jude Bellingham enya go na anona Vinicius Junior sisi no eba na assist ewo UEFA Champions League sakwabna akoda ne eye recordo yesi assist ewo Madrid UEFA Champions League no dia only di Cristiano Ronaldo 31 assist na Brante na yem eno da Vinicius Junior kwakoye 29 enti utimi saka ketua bi na oya iko Cristiano Ronaldo dia no dotoso miensa enso eye Benzema ono eye 26
7 na tese ekua brante no enti anu ada akoda ne nkoma kakra ne na for the first time brante na kasa ade afa ne transfer home wase yanka mo bianta so muguso a wo me ne Madrid edi nkomo ewo ni renewal no ho na o wodidie ade ma president Fiorentino Perez se o metutu niema ye na o no so asanjidi ye pa se Fiorentino Perez ade ono Vinicius Junior di enti o ka to bibia so munya agbetre emo bia ampre no ho ne contract no sense o me no matutu ni nyina kama na ade ya ne ya pa ya se kwabena obesi park so no omuhuru no o se kwabena de ya ne ya pa eno ni ade a wo se esia na ha ne ye pa e ma ne feel comfortable e ma teso de opeso ye no ono so enye emfa matim no se ade opeso ye pa ya se obo game a Madrid boboko no ebeka no modern ma ode aboa Madrid boboko no de Madrid fo beka ye papa no ene ya tembia ehia no na se ekobase so osi aka na tese ye huru na ade se wono wose edi ni tem ye pa eno enkoba kakwa so abante no ade tutwa ewodumade so na no pe no ye kachire ade ama ye gina we so na enkrofo ama so sebe nyina no yetimi edi esia I share your number 1 kan radio station dia Santiman ade atumne kwamna bibie ni ode a yakana yemfa sam no emfa nc hadum se eno de city o ma boys o dia city why ma say Bodo Glent obi anu so gold o mo hye gold e dia no obi anu say dia Bodo Glent betimi ni bo ato city atene but 3-1 Man City Pep on City up because I'm say enema agency is getting out of hand.